Mizoram Legislative Assembly pakwana thutkhom voisari na for thutkhom ni o turchu voin chomadar som lechan ve atangkhan speaker pulalbiak zama kai shwayin tran ania tuntum session a hian dan thar siam turotna bill pasari le dan dinglai siam thatura rotna amendment bill pahni avain bill pakwa aluta house chunga chanchi zona start questions ani somkwa panga lutin zia ka chanchi unstart questions som sari pathum alut bok House chunga chanchi zona start question le zia ka chanchi unstart question lu zinga Mizoram pum huap le lunglei lamta na poimo langsar zwalde chu State University Lungleia din tur chungchang Tuialtheia tanga kong siam na tur ses lak le aman chhuadan te school provincialized chungchang te si thuam loya mual Lungleia floodlight siam na tur chungchang te le ATL road siam mek chungchang te anni Voina Assembly thutkhoma hian serlui bial to MLA pularin sang aralte chuan State University Lungleia din tur chungchanga HNTE Minister Dr. Chhanna chan turin start question State University Lungleia Mizoram Sarkarin adata khi a function to State University Lungleitan staff lakthar an omemti zona siama Aizawl West 3 bial to MLA pu VL zai thanzama po in unstart question na State University chungchang hizotin Mizoram State University din tumkha tuna hian enge athlenchin engtikati fel thenge base sayani enghar satna tinge ti te azota MLA pahni te zona changin HNT Minister Dr. Chhanna chuan Mizoram State University din na turin post creation somsari phalna donto ani thule post somni fill up phalna po donto ani thwa soya adang ho hi lak tura malak mek ni in post somni zinga group D post paruk chu fill up to ani a State University ti fel hun tur chu soilok mai thei ani lo thu soin tundin huna a hun tur ram ti fel alani lova building sagna tur engma ruwa man thei alani lo ti house shil Voin Assembly thutkhoma hian is Pukpui bial to MLA pur ram than moya zona changin Chief Minister Finance changtu ni bok pulal do amachuan Petrol Cess atanga Road Maintenance Cess lak ani October sangni somni palia tanga kumin July tha thleng khan Sarkarin suma muto za chu cheng vaibel sa somriat pali Nuai som panga sing ruk zahni sumruk le pasari ani thwa soya kong siam na na pek chwa to za chu kumsang hi somni panga somni paruka cheng Nuai sang kha changa le kumsang hi somni paruk somni pasaria cheng Nuai sang li zathum somni panga ani thu soin Petrol le diesel atanga road maintenance cess lakkhawm te hi Mizoram Road Fund Board in anman thei turin budget siam rualin budget estimate ta da ngalani thu Chief Minister chuan soya tun sarkar chung hian petrol le diesel chia atangin sarkarin suma moto za chu cheng vaibel che za somruk pariat Nuai somthum pakhat sing ni zanga somthum le paliani thu Dr. Arlel Thangliana zawhna ziakin Chief Minister chuan a chang bokani Petrol le diesel atanga road maintenance cess lakatang hian road fund board in Pukpui siam le repair na tur sum cheng vaibel che somli pathum point pahi panga adon to thu PWD Minister chuan is Pukpui bial to MLA puram than moya le serlui bial to MLA pularin sang aralte te zona changin house tila Petrol le diesel atanga road maintenance cess lakatanga Mizoram hun sang sanga kong siam that na tho te PWD Minister chuan tar langin atar lan zinga Lunglei Road Division 1 Nuai cheng Nuai zahi pathum point pasari pali sengin mun som panga a kong siamani a Lunglei Road Division 2 Nuai cheng Nuai zahi pali point pathum pani sengin mun kwa a kong siamani ba ka Tlabung Division Nuai kum som mun som panga a cheng Nuai zahi som sengin na tho ani ti house shil bok PWD Minister chuan ATL road a Mausen le Pukpui in car kong chu kilometer som pasari point pasari paria ta thui siam turani thule kilometer ru point pani panga siam to ani to thu tuirial bial to MLA pukela dong liana zona changin house shil boka Mausen le Pukpui in car kong siam nan hian cheng Nuai sangli zanga somriat pakwa point pali pasari da ani thu soin contractor ne na cheng Nuai sang khachasari som point pasari pali pek chwa ani to thu asoya Shangchal Kongle Longtlai in car kong National Highway number 54 chu PWD Mizoram in Avil lo ba ka INPui lo thu Longtlai West bial to MLA pusingun lian chunga zona changin house shil helai kong hi Ministry of Road Transport and Highways Nuai National Highways and Infrastructure Development Corporation Limited NHIDCL in INCOL ani awangle INCOL tu te hian Mizoram PWD chu an hna vil pui le NPui tura an som lem lo awanga NPui lo ani thu PWD Minister chuan soi Voin Assembly thutkhoma hian School Education Minister Dr. Chhanna mamit bial to MLA pu H lalzir liana zona changa
sarkar kalta in private school adok aided ho provincialized turah alo ti to ho zinga provincialized tak te chu higher secondary school a Aizawl district atangin school pali na thial serchi ple khozola school pahni theu Kolesi ple saitwala school pakhat ve ve an vai in school som pahni an ni a High School Aizawl District atangin school som pahni champhai atangin pali Kolesi patangin pasari longtlai atangin pathum saitwala siaha atangin pahni ve ve lunglei khozol mamit le serchi patangin pakhat theu telin elementary a champhai atangin pahni Aizawl mamit le thenzol atangin school pakhat theu te antel thule school provincialized na criteria an man de chu hetiang hian soye Speaker, who is Lazirliana, Mamit Bieltu, Zomtakina Zona, Pakatet, Sanhi, and I don't, and Santa Zelange, Pakatna, so Kalkaltain, so Kar Kaltain, private school, adop aided, Le Adangte, Ho provincialized to Raloti, Taho Zinga, in school thing a provincialized and Nita, the Chanatu, Sorkar. Kalta in private school adopt aided le adangte ho provincialized sora loti to housing a school provincialized te chu heng te hin ne higher secondary school a darlon durtlang public zone mun cherhlun thingsai bia te khozol kon pui ngopa not van lai phai ten zol higher secondary school te ania high school a hian aibok aizol north cholmun iti veng ramthun south ramthun veng thar Sipir Venghun, Langkama Memorial High School, Assessong Tuikol South, Zemabok North, Zotlang, Zuang Tui Bethel High School, Champai, Hunmel Cha Kuang Ting Veng Sang, Champai Model, Khozol Model High School, Khozol Bil Khatir, Zhongming Liani Memorial High School, Kolasip, Green Hills High School, Konpui, ST High School, Kolasip, Marveng High School, Kolasip, Saipum, Vaireng Te High School, True, Gospel Centenary High School Cheural, Longpui Ghat, Radam 1 High School, Hautlang Pui, Haulong. Gospel Centenary High School West Paileng, Kel Khamona Memorial High School Ngopa, Saitwal, Shangtur Zau High School North Wanlai Pai Border High School Laki, New Colony High School Siahate Hania, Elementary Achuan, Special Blind Middle School, Durtlang, Kamtoya Memorial. Middle School Kuangleng, Zokothar Dapchua, Sizaloma Middle School Ten Zolte, Anne. Zona Zona Panina, at least been Pethem Tichu, an extra one at that, and the Pekte, and the School provincialized Natan, Sokarian and criteria and Mantakbel, the NEA. School provincialized Natan, Sokari criteria and Mantechu, notification number F23015/5/2023. EDN dated 14/1/25 are prerequisite for provincialization of schools. Ainzi angin da ani apo in sang te min thil them tia hian apo in sang te chu ta hengan ta lang le anga higher secondary school tan kum som chung tal sarkar grant in aid school lo ni to Unified District Information System for Education Plus, UDICE Plus kanti enrollment in Zia Kangin, urban areas are no pang somria tal le rural areas are no pang somli tal kumli chung nei turani. Mizoram Board of School Education hoya kumli chung in average pass percentage sa somria tal nei turani. School in ama pualin building nei turani. Ti ania high school tan kum som chung tal sarkar grant in 8 school lo nito. School in ama pualin building nei turani. School no pang enrollment chutlem bera som thum le school class omzat apun tira chuak zat tal ani turani chu somruk ti na ni pe chelang school tan chuan no pang som hi panga le school class omzat pun tira chuak zat tal ani turani hemi om zia chu nai le te na chuan somngan ni ngai ni me che big school chuan elementary school tan kum som chung tal sarkar grant in 8 school lo ni to school in ama pualin building ani turani school no pang enrollment chu atlem bera no pang som hi panga le school class omzat pun tira chuak zat tal ani turani class 5 6 7 8 ani chuan class 3 som hi panga ngai chuan sa angai ti na ani
azona ni tu engineer HLZL na ma midbia tu som takina azona kha ne abiala te school middle school te oma khang ho kha mun sang sang apo aza che kha sunga pakhat ne provincialize kha khami bak te kha provincialize bel tumna omem ti ani a tumna a oma kan boipui me ka cabinet na ngai to a kan soibel lo kanga heta hian ate na chinga enrollment tania high school tan chon chinga ani a enrollment te proximity to other government schools tinia members on tak puro bodan ron soibo kha kan han boipui tel hal boka abul haya sikul lodin thar ange ne lodin to khotero te sia school panhi lodin chuan an poina chinghal dona ladin lo ni ro chuan an poina kang ok dona sumi criteria chu kan siama tin a upat dana zirin kum som thuman pel chuan an poina sak okanga kum soman pel deuh chau kha chuan ngai tua ange ne an point te an hiam deuh dona ka point matrix om dona tin enrollment kan la da don tho thowa ama ro chu enrollment ta khan ama a sudrol puk lo dewin municipal area kan ti mai IMC le LMC a shani no manga district headquarters ani lenga SDO office kan nei na mun ani lenga abak song chu others sina kalanga steng chuan enrollment po chongli in criteria om dona chumi an phak thei chuan ti te za som sri panga tal za som nga tal an phak chuan ti in point nei dan turte om don ani tin kha khuwa khan in om tamem ti te kan en dona entinan kho pakhada chuan adok aided school pakhat chau an lo neya kho zanga in zanga chuang an lo nei to ni a ina kha khateng te chu om kan ti viau amaro chu high school kan nei reng to na zirlai po som hi tong tong nei to na zirlai po som hi king lo high school ten lo din ani chu ngero chu an point hiam dewin karinga steng chuan household omna in atam dana zirin tin middle school te po ni ta sila in zatanga zanga te entinan middle school lo nei nge lo khotlang nan lo en colony chuan sarkari na kan la kha kan ti om tak ning kan thria a stiang chuan a khuwa a venga in om zat atangin le an mani school om na tang khan kilometer eng za ta nge school danga om ti te en pa bokin stiang chuan te ani dona en non khong lo hi kan zo da chan na hunat top ta kan minister hi kan chan zo ti lo do nem niang le chun zo le pu speaker kan riat chak ania kan ngai ven tlang ani boka kan chang thui do hlek boka ni steng chuan en non me kania ti thoi po kan tuma mala na a criteria po cabinetin kan en ho vek to steng chuan staff meeting te goin steng chuan halak chho me ania tlang dawa soi tur kan e chu then khatero chu result po za som ni po pas ti thei em lo te building po nei lo zirlai po nei lo te khatiang anga local to kha chu sarkar lak lu hi kan baim o ti hi kan ngai to na nia an zirti tu te an sual than lo mai thei har san na an lo to wang te po chan sang sang omang chitianga chuan ngai to na ero thuk tak kan seng ani ti kha ka tarang tel le du atin zona nei tu ina abiala samagra ada apile thina upgraded school ania samagra lu che lawa sarkari na grant ne na an zui na tur upgraded school an nia chunga chu ata tolin kan boi puya project approval board khulam panga phai lam panga sum kan juk dil na tikhan phal sak to chin te min nei sakatin heng hi nakuma dil thale me ro kumina chuan ti man ani lowe ti in an poisa min pek dan po hi a boi thla ve de uleka seitu tam tak chu oma kan zel ani ti kha kan soidu ania hetianga upgraded school hi ata tolin kan boi pui chho zela ngai ven chun zom zel ani tin pulal chuan thanga aizo sau tu bial tu zom takina aron zo akha sani somni pathuma school za somrian provincialize ani khan en criteria tenge manani aron ti ni mai ku a sani somni pathuma hian ni chena ka soita hayara hian athar anda a
aba kha chu sang school som ko le pali mi kha angai lamman ani sta chuan high school a zirlai somrup middle school a zirlai za ti ani a kha criteria kha ke ni pon kanan zuya kan sarkar tir pon DPNR le finance lampanga po kan lu puya lo ate kan lu puya khamia har sana tok ta kha kan ni ti kha kan talang bel le ni ani tin puroba romoi roite a chek bel tu zom takina aron zo na akha nyan ching khan soibel na te po khan kan talanga school panhi oma hi chu a khote ni phe chuan lo din vengo ta hi adin chani soitur tam taka oma political song taka soitur te po omani amaro chu heta chuan hun rem chang om to fi lova ngai ila a criteria a chung changa khan ti dang lam tum na omem aron tia ka chang telungha ling ka ria puzira zona aron zona khan khami school danga omem enrollment akum te ka tenga household te result ta tangten ti ni up middle school ai ro chon result om ve theilowa criteria pali manga en declare turan ni a ten DPNL le finance sung changa kha concurrence tel lo rel ti ro kha chu a fa sual niam o ka hrelowa kan sarkar nu hian a om chi ka hrelowa khatianga han rela minute han pass samo khatianga han ti bura kha chu engpo ni sela nge niang atam theng berin ke ni education lampang kan chanchina chuan DPNR te lo te finance kal tlangin ke ni chuan kan ngat ani ti kha kan talang chang ki mang chumo pu speaker kalome School Education Minister Dr. Valel Thanahian Petrol le diesel atanga Mizoram Sarkar in Sia Alak Social Infrastructure and Service Cess atangin School Education Department in cheng Nuai za somnga adon to thu East Pukpui to MLA Puram Thanmoi ZOEN zia ka changin house shila Adult Tinkering Lab SCERT ya cheng Nuai li chu lab equipment le nan thon ani to thu le abang zong cheng Nuai za somli paruk chu district som pakhata school somriat pariat nena fencing siam na atan sem ani thua soi when assembly to koma hian hachek bial to MLA sports minister Hlui Puroba Romoi Roi te chuan si thuam loya mual Lungleia floodlight siam na turah saskia tanga sum sanctiona khan engzat nge Department of Expenditure Finance Ministry in Mizoram Sarkar a release tile Saski Part 1 Sumatanga sanction le release ani MT Sport Minister Pulang Lova Marazota Sports Minister Chuan Champhai Field le thuam loya mual floodlight siam na turah ta na sum release za chu cheng Nuai zali somnga pasari ani thu house chilin khelmual pahni adailawa wangin changphut field tami tur hi tundin hmuna cheng Nuai zanga ruwa manni in khelmual pahni atan floodlight sum hi Saski Part 1 sanghi somni pathum somni palia tanga sanction le release ani thua soi Mizoram State Legislative Assembly pakwana thutkhom voisari na voina neya hian kumin July ni liat hi MLA le Minister Hlui Puf malso masun na hun panani a House Leader Chief Minister Pulal du Oman Puf malso machanchin le sun na thu asoi hnuwa Leader of Opposition Pulal Chanda Maral te ba ka Ep2 member Dr. Arla Thangliana Pusi ngun lian chungale Dr. K Bechwaten sun na thu soin Rore Line member Minister Puvanla Hlanale Dr. Vanla Hlanaten sun na thu an soibok Puf malso masun na hun manani hnuwa zona le chan na hun manzui ngalani a zona le chan hun manani hnuwa Rore Line member Puti BC lalven chunga motion putlu State Institute of Hotel Management Building sakzo to hun rei tak chung man lova om hi twal chung mi ten tangkai zo ka an chhor theina turin chak taka malak ni se atula ni chuan outsource turin emo GAD Nuai The Mizoram Government Land Pooling and Management Scheme anga atulanga man tangkai turin chak taka bo zui ni ro city chu member 10 an soi ho nuwa pom ani Voin Assembly thutkhoma hian house dokana lekhapoi mo sang phar ani a report tur poimo te report ani ba ka bill chi sang putlu te soi hovin an pombok khatizum kha Voin Assembly thutkhom hun mandan start question le unstarted question chhanna kan tarlan theite chuani a zona le chan na then khatte hi Voina house chunga zo man lo website lama tanga lak chhuate anni